Tuhan Yesus Kristus. Asarap kami dohot ibana tuhasanapon saya marparohai mahami asa utulong mo di roham jalahot kami haposiaw na kwe asa totong makirim dihaheheo dohot di asanapon so na lehomi tu akan haposiay diho. Amen. Hatan libata kita Panginoon di mga surat ayat sa pusada Sabuelo. Masih kasori mereka manjahasa. Permahan dari gado aka angguahu disiahon permahan naring gado laringgan ido hosana humukop aka biru-biruna. Kalaya menyanyikan nasa permahan itu nasa permahan biru-biru di dalam bagian kita dapat biru-biru Lawan lapurus, gaya di sorga dia dimana diri, jalan di pasir aku. Ay si pangan gaji do ibana naso sumarihon atka biru-biru. Aku kepamahan nadikan, gada doa kanadiaw, jalan kadala sida doa. Sungon amay na manadaahu, jala ahu manada ibana, jala husiahu tuhosaku umokpok biru-biru. Dalam doa kami dulu asing, nasusian barao, ikut doa kaitan menunggu. Kami tidak doa dunia kami sadar muami, jasa paman. Jala alani oddo umbay di holongi amay ahu, ala hule hosaku asa jalo okui muse. Ramadong nama bulan siang ahu. Shalom makului lehon, nama wasuluau nama lehon, nama wasuluau macalun se, pinapati nama calun se dama. Ido yang bosana, mertua do akan aku mangiwan hata di bata, jalan no pioksa. Amin. Marga tutu pambani,
Jehovah pengurusi di Siulaoni, Ilengos niro, Igan nuktik Nante sipataganggu Amor segani Jamot mata Tuhanmu Manjaga ngurumi Jehovah Nasiroha Salele ngurumi Ibana roron Minang sana uli Anisari on Yesus Surinari kopi Alasan panoguan Ni Yesus Pagkasaga marata matangang na ita. Dibata Jehovah aman namin na soparhanan magigiti kuan namin ko Diyos Kristus. Puji-pujian matungan hamulat yan nasa lipasaro ka namin pero paningali Tuhan. Sa lagi pakinulak kami rupi asik at holong na siyap koy. Kuro pinangali Tuhan mahayipakin sa rolya pala ditikyon. Sa lagi pataruhuluhan niya Tuhan. Siyap gamit bagas na hibiro bagas niya aman namin ko. Ang gunawin ni silain. Di mana naman uliw sa pertanyaan namin siya di sa minggu ali Tuhan. O pili Tuhan ng masarma natakhan daw to masititi kami. Dimuli pagbubuhay na po sa mga malamak kataw niya ali Tuhan. Asang diyak tol kasatan ito nga tungan namin. Buhay tagjalo kami, jala buhay tarulak kami, di pagdalan mo namin. Inuji jala pinasama nagbar mo na bagay, walang mga asawa, buwan na ng Tuhan Jesus Kristus matmanyak kami ito. Amen. Salut. Atan niya dibaca Salmen 27 Mamuk kami sinaya saya sa roli itu ayat ono. Di ujama di tengah-tengah ni umatnya jala lasta berjima di bentuk tadi. Orang atan ada si Edi sian si David. Jehovah do si parma anau dan tagamun kurang anau. Di patungod do au bitakpalan at kanalomak. Dito dua bilabong ni ay kasunangan. Di basaran do rohakku. Dito au di dalan hati orang alam ni kuarnay. Ay nang pemarjalan au di hura lingkungan anak ni hamatayan dan kuhariari parmaran. Ay horo mantungan au tukot mo do batahin mga puyaw. Horo manutup meja di julukku, madadok pun akka musukku, inay horo udukku, tusuk paninum, sesuk depan memakku. Tongot tahe dengan bahasa doot asni rohang, mengikuti au saliling, au mangun, jaladung mulak au, masuhakku mang bagas di Jehovah saliling gilingna, ido janggo sahatna. Pasal 27 lima nandok na panigdanyon misi Raja Daud taringot di permahanan di debata Jehovah nasa di lewat debata ko yakta pasok-pasok di dana di sagur di suliwat ka nagpot di padalan ng perjulu ko matalaring solution pagdagino talagang do akta jolma na magtapos akan nalikot di padalan mo niya
Adong do jolma bergumang mula takot do akan nagpapit tapos do nagjalahan na. Adong do jolma na sumargumang mula takot do na jumpa na nagjalahan na takot na iwan na. Jalarong do sa jolma bergumang mula kung gugumang mula na day siya to takot na. Adong mo sa jolma na sumangula totong do dapat nakaragpot ipadala niyo. Jadi nindo na lison dan na alay margugo man na sumamula. Kasi tong na napas nindo na lison ala si Leo di bataro jala di padung di bataro akajak ala capalan na loma. Jala ditutu baik hamuluan asunangan. Si totong bisa di bata sikop situ. Di masih raja di paduran ngulina totong permang di bata. Dapat dua lima somong patog diyo. Molo na rumi po sa sitong na lang pada mo. Alay patog diyo. Ayah sabar ni roha odo na bay dari na bay si alas ni roha. Tako ni jomay go yak ka kasadan molo olo itu dalam olo majalo akka hati gorang manang parbinotuan na sitong hati gorang ima parbinotuan na sitong tariot hanguluan na mangulawan magpatulungan rawan di bata dapat mahasabangan mula orang mangulawan yakka hati gorang na siya di bata jada ganun halak na mangulawan hati gorang dapat mahasabangan ni rawan sa di bata. Jadi, jol mana mangu di bagusan hati orang. Kami bagi orang marjalan manang bura lingkungan hamatian dohot jakka permarang. Kalau petong di mana di pasu di bata ima si raja Daudon. Jadi tabatuhun ima songon pagdinggan bahasa do Jahuwa. Boleh kali do. Jala mas segudang do ka naro di mana akahamau lagi pada lain molina alai bui musuh dia di mana jalaro musuh songot paraluan misan si Raja Saul ku Raja Daud ini mana lau mangarong Raja Daud alai buru tertabus sesudi alani pos rohana masih itu Jahuba jadi buru ta kaberin buru songot dia lima kami nama ya satu ayat onom kuru manu meja di julukku maru pun akka musukku dinai huru ulukku susuk dokang panumakku tonggut tahe dinggan bahasa dohot asini rohang namitiut au salilin au manguru jala dumulak au masuhak kuma bagas ni Jahuba salilin lilina ay nadiro na disun may pada di bata lima yakta si pangang do akka sinua ya rupan ini musuh si Raja Daud dari on dapat Daud lima nung namo nang mana maralon yakka hamaw wala naro di padalan mula jaladang holan di hamulo di portilyon jala joma namangul dibagasan hati gorang martak ini mo tong lima nalaho masukan na bebas ni Jahuba sa lilim na omma songon pagkirimon di dihalak jolma na mangulo tuwagari na nengro jadi ama nami ina nami song-songyak na ko sa bulong mulo na ilo nagkaningson songon pagkirimon jadi data lima Jahuba do si parmahag kita los iro na patut nalau si pangasabot tadi badal ni murid kita. Kalau kadang boleh tapi kiri, udang begitu jolma bolu so dapat na jalahan na dang jukang naniluan na oleh si pata kita marunong tumot. Jala oleh si pata nagilan. Jala oleh na mapan jadi ini dia kahajak ni roha di badal ni murid dia jolma di portilyon. Jadi di ajar di bata kita asa tok kita maka haposo sa pinebata jala tok kita maka kilimo pinebata asa dapat masong kata ni
si Daud na madokon mulo Jehovah do aku dangarong hahurangan na. Ala di boto Jehovah do ahan alkot da jalan no dominga di jakka na pinarmahan na. Mudah mo doak ka na alkot di mulut taon na di barari mo di portilyon. Alay kan sudi na alkot ya dong. Molo suka bungunta. Alani amang nang marpos ni rohan na ita dala tok kita marpakilimot ko di bata. Unak kita marpakilimot diri sa diri. Bolo marpakilimot to diri na sa diri. Dala niya kangulunan. Jadi alani os marohatta sa tutong mahita marpakilimot to di bata. Tatani do ahan alikot di dari padal mulut ka to di bata. Dala taulaw nak kalau maniruan di bata eh. Dala tok kita marhapos sa to di bata. Asa dapat aso nang yang di pangakalas ni roha jala tok kita paso-paso alani las marohatta ay di parmani di batalo hita sa lukna. Amen. Kung jauh di bataku, guru na pahujat natin o pami, di portibion, say di sari tok tok, nasa narikot, ingolukon,
di dalam persunangan, sebab rohku dotok seliling abitanon bersama biboana. Kapasana roh hatta matanya kita. Hadir di bata aman namin ng mga bangsa di Bonogijang, mauliate marunong puji-pujian ni Tuhan basahan sa orang namin na pumunta ng mga Panginoon. Yung pagdalaw kami Tuhan na si Tuhan dengan basam ng mga direng namin. Siyang manugot sa Panginoon ni Tuhan, pagpang dirang Tuhan ihirik pa kami. Ibaga sa kahipasok kami doon sa loob na. Tarluboy mali Tuhan, Panginoon apalagi Panginoon. Ito ba si Roham kung may hamil Tuhan, imasok kami terus Tuhan. Roh bagas ni ama nami, ina nami. Takas dia Tuhan di botoho. Di mapatanyangan na ito Tuhan Tuhan sa linggo. Alangin Tuhan, sila nila ba linggo namin. Dan kami ay mga namin kung nasa Roham mo ito. Nakasarap din balok pulo namin sa linggo. Jika sa kaibasan namin itong sa atong kalibagasyon sa sumuni ang namin, doon namin na jupang namin itong kalibagasyon mga ibasan na sida solang sulay pilibun. Alam ni Tuhan mangilumhan ko daw kalubang mo paso-paso mali Tuhan ituman namin so mali mali Tuhan mga kitagyason sa kusumi katamin asaray mali Tuhan magbarbuhay Tuhan ko hanani galuk ng bigisa. Dari jamida na mangulit Tuhan sinulang dinudulak upurnay na dinilad. Tuhan, diyaman namin, tulinan namin pinabagason, berpanduan na sida, asal papas-pason mo ito keluarga. Sa Tuhan na ito, akas kasirohan, wasihan mo ito, tuwaman namin tulinan namin. Leo na ito, Tuhan, gugulur bisuk dalam mga jari-jari anak na sida dia karena masih sekolah sa galup ang Tuhan na mula sida di Tuhan buwan mengikuti mata pelajaran karena sa nagaguna masih di Tuhan sa higit keluarga naman kali Tuhan anak na sida buwan marahay cita-cita manghabi di Tuhan na sida jauhnya anak na sida sa higit rin ito tercapai dan rasa rohnya daripada Tuhan. Kalau dia buat pargubun dia pengisuy dari Tuhan. Nak rasa nak lawan mulus sagu nak kasih bahasa lagi bang Tuhan aja Tuhan. Semua ni mali Tuhan. Kami selalu menarung bagasor pasuk hamil Tuhan. Dia dihalang Tuhan ay pasuk gugu. Dia tahu madalani galuk di dalam nama Tuhan. Kami celana nama bertujuan. Asal orang tertutup kami Tuhan. Dia tahu madalani dengan sekian Tuhan. Asal bodoh teman Tuhan. Magbasa kami, manangabi ko rin rencana namin. Manangabi rin persitarwahan namin ni Tuhan, di galuk namin di. Sa homat at tuwal Tuhan na parjulo. Parjulo sa loob na kalong namin. Asa sa loob na lito ang Panginoon namin. Sa atong galuk namin, galuk na sa resala. So mali mali Tuhan. Tinanulak kihan ito pinganin ko sa Tuhan sa resol. Mataruhan di Tuhan sa luna. Ito ang ibagas namin. Ibagas sa kalibason. Majupok kami ng penapol namin. Sa atang ibagas namin ibagasan. Mas nirawan siya po. So ngunit maaman namin, luina namin at pinabagason ay Tuhan. Tuhan pas matang namin. Sa utot kong namalupay na sida. Diyos sa rinirawan. Udamin sa pulang at ang margaw. Sa magdami-dami at pagkasilin Tuhan. Ito at ulang na. Jalabayan magagasun pangalang pasupas di bulan ngayon. Kasi di bulan na sila ito at itong parlas niroan na sila ang music pa sa mga pagbabalan na nagli.
Sudi dari Tuhan di panggilan kami. Tidak kurang mahal kami Tuhan membilang seluruh na kaya ikuti pada mula kami Tuhan. Pasatan mengamuk, zikro main Tuhan Tuhan pikiran dan bahasa saya. Sai patungona doa soyangani iring Yesus madarat latusi. Kami yang mengatakan Tuhan memberkati Tuhan Tuhan Tuhanmu ada di Bengkok tetapkannya menjadi namanya Tuhan nakmu Tuhan kami Tuhan memberkati Tuhan Leo mahai pasal menjadi Tuhan kami dan menjadi namanya Tuhan nasong nihan Tuhan Leo nihan hai pasal Leo habis sekarang dia anak dia di Tuhan berguna mana dia Tuhan mengalahkan Tuhan tak perlu mengiyakan Tuhan lewat permarahan Tuhan. Tuhan berdosa nagudang Tuhan mereduk pokok. Saya dosa nagudang Tuhan. Asal matara pasu-pasunin yang lewat Tuhan. Tuhan untuk melatih Tuhan. Amin. Tuhan kudo padureda lati Tuhan kudo patiurda lati siana sarohaki upasahan toluki Tuhan kudo patiurda lati Tuhan kudo patureda lati Tuhan kudo patiurda lati ululu inuaki surut mana ulumin Tuhan kulo patiurda lati Tuhan kulo patureda lati Tuhan kudo patiurda lati upasa diriki tutanan dinuhaki Tuhan kudo patiurda lati. Kalau pun di bata tapang di marat tamat tamang marita. Ali di bata amanami na ngalibalo dijang. Olo harwan ni sa luhut sila lehon na ringgan doon na nasa nawigasan na mawitus. Ukasahat hami masyan manilehon mi Tuhan. Kulen naan to sa ito sa jalo may galigot na hus bijulo. Pasu-pasu may jala ramoti asaw paresak. Ako pa hasyang hami jat galiano. Kalibulin halajon mo di tengah-tengah hujan lo di portilyon. Buhay marohanan marhite ini konti. Asalam tadahani gudang silong mi Tuhan. Asalan dikir kami matok mula ito ko. Marhite Jesus Kristus Tuhan namin. Amin ramai tamatok kanyang hatapat tayo. Haleluya kami berbicara, saya pribadi yang Tuhanmu, saya roh harapanmu, saya Tuhan Tuhan di bertolak selama berbicara. Leon Tuhan saya berdoa sekali, saya satu senang sopan senang, hidup saya doang berdoa Tuhan, gunakan begitu Tuhan juga, dan gunakan siapa aku, kalau orang mengajar, dua tahu, roh yang salah saya diterima, amin. Asing rohan na siya Tuhan Jesus Kristus. Dot holong ni rohan na siya di bata ama. Dot pasawan ito di pagbagian na magdangan hita. Ironi yun sa
Kodi sa rin, migirin na 9:30 on mga amin. Wow!